teman-teman, udah jumpa lagi bersama Habibi sama channel. Yuk kita Habibi teman-teman. Wow, di sini banyak banget ya teman-teman. Itu teman Habibi teman-teman. Wow, dia ikut mencari teman-teman. Kita ikut. Wow, di sini ada itu teman-teman. Ada apa ya teman-teman tuh? Ayo kita buka teman-teman di rumput kering. Wow, di sini ada boneka penjaga Squid Game sama boneka itu teman-teman. Nih boneka penjaga Squid Game teman-teman. Kita taruh sini. Ada boneka Ipin teman-teman. Wow. Ada juga boneka Squid Game teman-teman. Wow. Ada juga Mickey Mouse teman-teman, boneka Mickey Mouse teman-teman. Wow, sama ada Batman teman-teman. Wow, Batman-nya bagus banget ya. Sama ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, sama ada boneka Upin teman-teman. Wow, sama ada ini teman-teman, boneka Octopus teman-teman. Wow, tuh lagi membleh teman-teman. Yuk kita terus sini. Ada juga itu teman-teman, ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, ondel pocongnya ada 2 teman-teman. Ada juga topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, yang terakhir boneka Boba teman-teman. Wow, ayo kita taruh di sini teman-teman. Dadah ya teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa, dadah.